So basically about Assam. So first I'll come down from Upper Assam, then Guwahati, and then Lower Assam. So Upper Assam. So starting from Digboi, Tinsukia, Dibrugarh, whatever. একেবাৰে নকব আৰু একেবাৰে আমাৰ একে যে এই মাত্ৰ আহিছে পায় একেবাৰে মানে গোটেই বৰষুণ একেবাৰে মানে কি কব আৰু একেবাৰে তেখেতক মাতিছিলে পায় একেবাৰে মানে পকৰখন জ্বলি গৈছে একেবাৰে বহি বহি গৰমত টিকা ফাটি গৈছে একেবাৰে নোৱাৰিছো আৰু পায় একেবাৰে আপোনাৰ ভালনে খবৰ খাতি ভাল আহিব আৰু কেতিয়াবা চাহ পানী খাই যাব হ'ব ঠিক আছে হ'ব Upper Assam. Now Guwahati is like they're confused people. They don't know if they have to take from Assam, like from Upper Assam or Lower Assam. So Guwahati is basically like, oh ma bhat diya sun khabole, oh diya. Hey jane ma bhat diya jane. Bhuk lagise are bal. Hobo de ar ji koro koribi ar hobo ar. Now coming to Lower Assam. Where my makri to I see makri. Where my bhat diya khaba lagsi hai bhok lagsi hai my. Where my pizza bhok lagsi hai. Kiya pizza kori ase bhok lagsi. To kiya koi ase etu kuni hai tor. We tomar girlfriend ye kuni hai girlfriend igla khan ki hai apa ye boss apa sana ki hai igla khan o bappa o ekar thoga ta api loi ansa kor pora ansa itu api o bappa we kore tumi ami Nalbari hoi tumi Nalbari ami Borpetar kene lagsi Nalbari e borya lagsi bappa oi ki je thoga api namaskar bye bye.